Imena Evode afunganywe n'abagabo babiri barimo Kagabo Joseph na Kayumba Francis bakoreraga ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere. Ku nshuro ya mbere bagejejwe imbere y'ubutabera, maze ku ruhande rwa Evode Imena wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'umutungo kamere, ubushinjacyaha bumumenyesha ko ashinjwa ibyaha birimo itonesha rishingiye ku kimenyane, gukora inyandiko mpimbano, gusinya ku nyandiko atemerewe n'amategeko no guha ibyangombwa batabigenewe. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bijya gutangira uwitwa Kagabo Joseph yoherejwe mu butumwa bw'akazi bwo kugenzura ahaba hari amabuye y'agaciro naho yaba acukurwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ngo yageze Induba mu karere ka Gasabo abona ahantu hakeneye gukorwaho ubushakashatsi mbere y'uko hacukurwa amabuye, ngo yavuyeyo yakora raporo y'ibyo yabonye, nyuma yigira inama yo kumenera ibanga no gusaba umugore we bwite n'uwa mugenzi we bakoranaga witwa Kayumba Francis ngo bashinge kompanyi yakora iryo genzura bakungukamo amafaranga menshi. Nyuma yaho ngo abagore b'abagabo baje gushinga kompanyi bayita JDJ, bisobanurwa n'ubushinjacyaha ko ari impine z'amazina y'aba bagore Jovia, Diana na Joseph ubwe. Ubushinjacyaha buvuga ko Evode ubwe yasinye iteka ryemera uruhushya rw'iyi kompanyi ndetse inahabwa isoko ryo gukora ubu bushakashatsi. Ngo ibi byose Minisitiri Evode yabishyizeho umukono azi neza ko iyi kompanyi igizwe n'abagore b'abakozi bakoranaga. Ubushinjacyaha buvuga ko ubusanzwe usibye kwishakira amafaranga, iyi kompanyi JDJ itari ifite ubushobozi bwo gukora ubu bushakashatsi ndetse ngo no gutsindirira isoko ngo nuko yari imwe kandi nashyigikiwe n'abagabo babayigize. Ngibi Imena Evode yari abizi neza. Byaje kuba ngombwa ko iyi kompanyi ihererekanya ububasha n'indi kompanyi ishoboye gukora aka kazi yitwa KNM, ariko iyi KNM ibanza kwishyura JDJ ibihumbi 20 by'amadolari ya Amerika, yaje kugabanywa hagati y'imiryango ibiri y'abari bashinze kompanyi JDJ. Ngihererekanya ububasha hagati y'aya makompanyi yombi ryashyizweho umukono na Minisitiri Evode Imena kandi ritari rikurikije amategeko. Ngibi byose kandi yabikoze yirengagije ko na kompanyi JDJ yashinzwe ikanahabwa isoko mu mafuti. Icyakora ubushinjacyaha bwavuze ko Minisitiri Imena Evode yandikiwe n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere Dr. Michael Beryabarema amubwira ko iyi kompanyi yihaye isoko binyuranyije n'amategeko, ariko Imena Evode ngo ntiyabyitaho. Umushinjacyaha yemeza ko ibi byose byakuranwe umugambi witonesha n'ikene wabo, abizi neza ko ari yabariye abantu. Nyuma yo gusobanura ibyaha abaregwa bakurikiranyweho, ubushinjacyaha bwabasabye gufungwa by'agateganyo kugira ngo iperereza rikomeze kandi rikorwe neza, bityo hirindwe ko aba bagabo batoroka ubutabera. Ubushinjacyaha bwashyize ibyaha byabo mu cyiciro cy'ibyaha by'ubugome. Maître Evode na bagenzi be baraburana bunganiwe, bahawe ijambo bahakana ibyaha byose baregwa. Icyakora ntibahakana ko iyi kompanyi yashinzwe kandi igizwe n'abagore ba Kayumba Francis na Kagabo Joseph. Gusa bakavuga ko nta kimenyane cyabayemo, dore ko ngo nta cyangombwa bahawe bihabanye n'icy'amategeko ateganya. Evode Imena yabwiye urukiko ko ikigo cy'umutungo kamere gifite abakozi 400 naho Minere nikagira abakozi 40, bityo ngo nta kuntu yagombaga kubazi buri mugore w'umwe mu bakozi basaga 400 bakorera muri iriya ministeri yari ahagarariye. Yavuze ko nta nyandiko n'imwe yasinyeho atubahirije amategeko n'inzira zagenwe n'amategeko, kuko yasinyaga ku cyemezo cya nyuma kandi cyabanje gusuzumwa no gusinywaho nabo yari akuriye mu nzira bicamo. Abaregwa n'ababunganira basabye ko icyifuzo cy'ubushinjacyaha giteshwa agaciro, abaregwa bakarikurwa bakajya kwita ku miryango. Imena Evode wisobanura gubona ifitiye icyizere cy'ibyo avuga imbere y'urukiko, yabwiye inteko iburanisha ko adashobora gutoroka ubutabera mu gihe hamagajwe na CID inshuro zirenze imwe akayitaba yijyanye. Yarubwiye ko afite uruhinja amaze iminsi abyaye akeneye kwitaho by'umwihariko. Urukiko ruzafata umwanzuro warwo kuri uyu wa gatanu.